صباح الخير. لعبت مشاية تقريبا 10 دقايق وتعبت قوي، فانا هكمل بالاوزان. ده حديد دمبل 3 كيلو، اوكي، وعندي 5، بس هبتدي بالثلاثة عشان انا لسه هبتدي النهارده، بقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني، فهبتدي على حاجه خفيفه وبعد كده هزود بالتدريج. اوكي، فهعمل التمرين ده 20 عده واريح واعمله تاني. كده انا بعمله صح يا اسلام؟ انا اسلام هو المدرب الشخصي بتاعي. الفكره بيوجع قوي. هو لسه 20؟ ده بيوجع قوي. ده انا كنت فاكره ان 20 ده ولا حاجه، ده طلع حاجه كبيره. خد نفس 30 ثانيه. ده بيوجع قوي. طيب تاني واحد ايه اللي هو كده؟ لا ده انا عايزه ارتاح فعلا. 30 ثانيه ماشي، عايزه ارتاح 30 دقيقه. لا واعمل ولا كانك عملت حاجه. انا بهزر كده. 3 4 5 6 7 8 9 10. بطئ شويه. حاضر. 11 يلا. 12 13 14 15 16 ها 17 18 ها 19 ها 20 يلا يلا. هاي كده برافو. 30 ثانية. انا مش هعك تاني خالص في الاكل خالص. يلا اللي بعده. طيب في واحد كده اللي هو كده، مش عارفه عملته ازاي، انا مش عارفه اشوفه. شوفي اهو كده كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. عايش نونو عايش. 12 13 اي كده يا نونو. 14 15 يلا يلا. 16 17 18 يلا. ارفعي دراعك يلا. ارفعي دراعك يلا. ما هم شويه التعب دول اللي هينزلوه. يلا يلا. 18 ها 19 20 برافو. 30 ثانية. اعمل واحد تاني؟ ماشي. لا كفايه كده.